press ajir pojir pilwan ki tensinili kardom pajir ponna kardom lapen rotoning tista me congress em claim longelo latum ke claim longelo ki claim long hut ko bipilo la tuma chiplan hala subang le lang nang congress utlo kulo tante non congress party pen a blame nang gipi hala bangke la ke baseless ku itum ching nai bangala lo congress do boma hotsi ladak karbi tunge victim man lo congress a government do boma hotsi ili tumalong theklong lo latum refugee karbi tumi donang lo congress do boma hotsi akhe pen pachar bolo lasi latum ke lapen holo sut congress hota jong si claim thek det bang phan jong si det pulote latum da congress ke da difu da congress lo dispul da congress lo dilli da congress lo pilo claim thangna claim thek the ave lapen karbi tum ke victim si holo sut ke man do bang ke holo sut pen da theklong pakalo lapen lage holo sut si corruption ki do corruption a join nei pen si pini ke BJP के गवर्नमेंट वांगलोंग लो पुलोते लासोलाम बेन से थेगोंग लो के थोमलाम बांग के BJP तुम नय तुम चिपुनांग कोई इली तुम CM डॉक्टर तुलिराम रोंहांग BJP लोंग CM मैंडेट पेन पीपीलो क्लेम पुलोते नंबर 1 के मोपेन थान लो प्राइम मिनिस्टर बान लो दाक अलाम पेन इतुम नॉन 125th अमेंडमेंट दोलोते एग्रीमेंट अलाम कि चुनजी अलाम थेगलोंग लो नंबर 2 अलाम नेली नाली तुम वीडियो नांगसेनिंग तुम अमित शाह अथेंग नो लोंग सी आर्टिकल 244A के नांगपिने पु अलंगली 2021 di 26 February bo 26 February ke bang hod bang ke Amit Shah thinglo si autonomous state aputha lam klar dak pen jilo lapen lam jot kali non BJP ab MLA doan bangpli non ge dotum latum dorsing rong hang ben chenglok assembly long autonomous state alam the kan ngidum theklong lapenan jot kali borolen long ki do dam hoda bang ke non hejong ki do dam long bang ke anutin MLA tumta autonomous state alam ke ningjila lapen lanchot kali ilitum MP bangke ningkan isi playing play aprang alang lo Dr. Jonto rongpi MP ki dohut ke assembly ट्राइबल पुलोतांगते कांग्रेस लापेन एजीपी तुम हेलो लाबांगे एकदम कन्फर्म लाबांगे पुदाप नहीं लासी लाफान डॉक्टर ला हिमंत बिश्व शर्मा डॉक्टर तुलिराम रोंहांग फान लासो एलिगेशन की बांगे बेसलेस टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड लापेन लासो बांगे डिफेमेटरी लासा केस बांगला चोकचे लासा पुथामा लासी नेल तुम पुये बांगे लासो लो जे अलग लिखी की पुदो मथि जे नम इसे बांगे मुबेन ला जेरपोर्ट तुम थान लो जे पिरोमा होला मुजारी हांसे सीएम हो जयंत रोंपी सीएम हो जयंत रोंपी सीएम हो बांगे सैलरी की पिता काली ने तुम चिनी मथि ने तुम दा चिनी जगत से इते चिनी ने प्रफुल्ल महंत कुमार महंत एजीपी लीडर लोहल सदा फायरिंग कुरी चेक बो बेन थान लो कपि लगे फो बांगा लो आरेंगिसु anti tribal lasira tuma hot ladak wang phut mai kipiu bangke ladak bangke tribal alam aphor le nakani je gali mate meghalaya border along le bangta rongeng koi ratro karbi anglong along le meghalaya fan transfer at nam pukani ye tum pulodang ke AGP tum hello labang chini pakana e kadu ko etum pa lapen movement for give and take po bangke hita sor soja hello pangcheng tikang banglo Hita sorsa kya give and take. Lasot give and take kabang hata kali. Ladakh bangke 1951 17 November itong pan declare that bangke Ladakh bangke laso long leke transfer hone mayok ta lake parliament long pass nahi assembly long pass nahi komai me chi inang ling charam that pro bangke hone lase anong khijo laso anong khijo pa lang chong bangke condemn nang yi lahai lapen ke isi bangke aku ki pudo 10,434 square kilometer long lepen siapa puka BC dokok 1,000 BC dokok, kalau 1,000 along le BC bangke, je Dr. Tuliram Rohang CM ke, kopiloma Himanta Biswa Sharma piso fan ki PE fan putango, kumai me fan ke cior di fan tau pu. Chief Minister Himanta Biswa Sharma fan anti tribal pu condemn on behalf of BJP East Karbi Anglong Committee. We decided to condemn the Congress leader Jagat Singh MP and his colleagues that they said that the Himanta Biswa Sharma is anti-tribal and laso komen bang atuk chi withdrawing diseba kumat lo anti-tribal kali labang pangphek pakanai daga bangke hempre ke hang hut autonomous state pome ho firing ka kuri chen ma party lo hola hendo anti tribal labangke AGP etum hello
firing 1987 June na ciklo tarikh ini lahilo laka anti tribal lo lape anti tribal malo Congress kosono anti tribal ke 12 November 1992 aninkan district council nang phida jogot sing ti chini nemala jogot sing ti chini paka lasi Himanta Biswa Sarma phan anti tribal puki pu bangke labange so dak pen pinrem lo la solam apo thak alang le bang chi withdraw nai jong se alang le bang tangte Karbi Ladakh bang flut pen Himanta Biswa Sarma mina bang flut pen Karbi Aron Barim tumha alang pangrum historic bamea chief minister doma mamea CM ki klema bang doma lason komai me chief minister komai me CM bangke apranga tumke awe pinlo lukhimon atuma phamta ola pilonga dolamara long sokhe anglong along Assam dorson upanada kirap kipi itum kaduk aweda theklong itum theklong tikalong sa Christian atuma phamta daga banga Assam dorson pen hola dak ki pangjang akam hiklam pho itum theklong akaprega chief minister Assam chief minister ki klama tum doma Congress chief minister AGP chief minister